Biyag Wenno Patay. Inapalabas naasidag adagos tirik na ni Fatima kini Michael. Ison ti kanayon na pampanunutan na ket inlak aman na pay daytoy itimakan. Inggatangan na pay iti agkakapintas a kamiseta ken pantalon. Iti pagtrab-trabahwan da Michael. Adda nang kaut iti kwarta ti boss daan ni Chayong. Iso akas taunay ti pungtot na. Ni Michael ti pabasulen dagiti katrabahwan na. Gaputa iso tinadagkat iti boss da. Ad-adda pay a pinabasol da. Idi nakita da nga ado ti kabarbaro akawus na. Ngem kinunamat ni Michael adagiti kawus na ket inted ni Fatima agayem na. Iti panagsarita da Chayong kan Michael. Nako na ni Michael kan kuana. Asaan na kumaapukawan ti panagtalek na iti daytoy. Itagagayem. Adtoy tituloy tinobela tayo ana pauluan. Biyag Wenno Patay. Jak kayat agdatakaw tlabahadol. Saan nyo kumangay katan ti panagtalagyo kanyak, ma'am? Nasayata ka tao. Jak may turad ti agtakaw. Sana siyak tinang takaw iti kwarta iti bagyo. Wan, amok dayta. Tana panagnagak na singpad ka ubing. Sika ibabaon ko. Mangideposit kwalta ijay bangko. Ma'am Chayong, Kat awan madi inalalamid mo. ma'am, Ngab ikatak amin kakadwam tlabahadol. So katak ida iti sabale. kuha ma'am. Sikalaeng agpate. Nagdagsenan day ta binagkat ko. Hoy, Michael! Di ka sigurado. Ha? May kat kang tumot lang. Sip-sip kang amin. Ha? Ni, awan ti madi nga aramid ko manong. Di ka naging sasayat, pay. Sige, palpasam ta trabahom. Apay dagito atat tao. Awan mo't madi nga aramida kadakwada. Ngam saan anasaya ti ugali da kanyak. Manipod ita. Ikatan kayo amin. Awan agbatit labahadol ko. Mangsapulaklangan iti sabale. Ne, apay ngay, ma'am. Gapodakas alamidyo. Jay nagtakaw, isuti ka tanyo, ma'am. Na kayo amin agtatakaw. Iso ikatan kayo. Inted kumatan sweldoyo. Iso pumanaw kayon. Awan agbati ka na kayo. Pasalak na ito pwestok no kasapulan. Uray siya, may katakmatan. Ngamin, kuna ni Ma'am Chayong nga amin kami at trabahador kat may kat. Anday ta, naikabil kong nagitibadok itibag. Agawid ak pa daklan. Ipan ko dagita abadok ni Roldan. Nag-asa tak, tas sinagutan nak ni Fatima iti ado abado. Ni Roldan langan ti mga ramat. Marco! Ma'am, insimpak dagiti kawas ko. Tagsubli ako ni Jedaklan. Saan? Saan ka ba't inikat, Michael? Tamok na singpot ka ubeng. Saan ka ikatan tlabahom? Ha? Ngam, mabalin mo lahat ta akawit. Basta agsoble ka. Ma'am? Agtalinaad ka tlabahadol ko, Michael. Saan ka pumanaw? Sanak pa nga rod nga agawid, ma'am. Inikat yung amin dagiti kakadawak. Di asino nga iti ibaon nyo. Iso asa anak pa lang nga agawid. Ha? Agtrabaho aklata, ma'am. Agawid aktulangan, inton addan kakadwak ditoy. Sekeng alod, agyamanakan ka. Kunak ngamin nasingpat ka. Uwin, ma'am. Jack maiturid ti agarami di ti dakas. Nang runa kada kayo nga boss ko. Tanasingpet kayo kanyak. Ket Jack to dadaalan ti panagtalak yu kanyak. Daki jay kakadwam. Agyaman da. Tajak ida impapulis. Naibalod da kumaaminan.
Bay aklaang. Basta di daag pakpakita kanyak. Gapo kag kolak ita. Dumngag kayo iti ibagak. Adda mapili ang makilaban iti tournament. May saditan ni Ophelia. Nakita tilaing na. Iso, akabalan na ti lumaban. Adda napilik alima kada kayo. Malaksid ken ni Ophelia. Da kayo ti makitornament. Kat sapay la kuma, talalaingan nyo. Nupay kasta, saan kuma maupay dagiti dadduma. Taaddan tulat tagundaway, ada kayon tumet ti lumaban. Kasano, Ophelia? Saan ka di ngagbaliw ti pangaddeng mo? Makitornament ka? When, Master? Sige. Palubusan ka, gaputam mo akabaalam. Master, Kabaalam dayta. when, Master? Kabaalam. Kasano, Ophelia? Makilayon ka kadi kada kami iti balhay? Saanan, Mama? Agawidak ita, iti pagnanaadak. Agdalusak pa ijay. Kan asikaswak dagiti mulak. Sige. Itulod da ka ni jay pagnanaadam. Agyamanak, Master. No kabaalam ton ti agdrive. Si kanton ti mangmaneho iti may sa kotse. Iti kasta, nalaklakan ton ti ipapan mo ijay balay. Nang runa pa'y, ta medyo adayo ijay. Master, Sige. Agdiretso tayo nga ruden ijay pagnanaadam. Pagpulutan ka, Big Boss. Bukan pa iti baso. Winbag. Winbag. Wen, Big Boss. Atoy. Sige. Bukan manan. Ha? Ala, nansot. Kayat kutag bartek. Sige, boss. Aday ta, Big Boss. Bukbuka ka di pa'y, Big Boss. Sanan? Big Boss, anya ka di ti pampanunutam. Kaya't mumutin ti agbartag. Big Boss, malaglagip mo ka di ti dakkel agatad anaabakan ka. Idi nakipinnusta ka. Wenno, malaglagip mo ni Rosana. Malaglagip ko ni Rosana. Big Boss, sa dino nga taitan ti ayan na. Awan bibiyang ko, no sa dino ti ayan na. Kat, kunamot ang malaglagip mo, Big Boss. Iti ka nitong agsabat ti dalan mi. Talaga apatayak. Big Boss, Iswasan lang ngagpakpakita kanyak ni Rosana. Tatalaga apatayak. Master, mapanak ita iji bukalyon. ha, Kaya't ko asarungkaran ni Fatima. anya? Sigurado ka? Wan, Master. Kaya't ko ang makita ti anak ko. Kailiw ko ti anak ko. Ang mga nagpagad ka ijay, iha. Kabailak asalak ni Banti Bagik, Mama.
Sige. Duatan amapan. Saanan, master? Syaklatan. Mataktak kayo laang. Kuyugan kan. Saanan? Syaklatan. Sige. No dayta ti kunam. Addakan ka, Ophelia. Alwadam, Fatima! Anyan ni Fatima. Nausam at talagang agkabalyo. Sabagay, dayta lang tiliw-liwa na. Nukat awan klase na. Awisan nak nga umay kami dito asyenda. Tama pa nagkabalyo. Pag-aayat na talaga ti agkabalyo. Agkaba-kaba iti daytoy nga aramidag. Inak manglimlimo iti sango ti mansyon ni Solomon. Bareng makitak ni Doray. Agraman ni Fatima. Sapay ko mata makitak manin ni Fatima. Oh, Diyos ko. Tarabayin nak iti daytoy nga aramidag. Nalpas ko matin ti trabaho. Dito ayak pailayang sango to'y pagtagilakwan. Bareng makitak ni Fatima. Bakal. Ah, ma'am? Adda ka di para medyo? Awanan, agpadtay kalaang, amangan ada kostomal. Wen, ma'am. Ako ka. Kasla ada segsegaam. Agtaktak derak dito yung sango ti pagtagilakwan tayo, ma'am. Tabarang makitak ni Fatima. Ah, Fatima? Jagayem ko, ma'am. Dinangtag kanyak itikawas ang nagpipintas. Ah, kasta? Nakita na nga ni nadulpetak, ma'am. Isong katangan nakitikawas ko. Ah, nasaya at dahi tao. Wen, ma'am. Baknang dangamin. Anya apelyeto na. Diyak mo, ma'am. Diyak matan dinamag. Namamok lang, idimbaw na kanapan di bangko. Ah, kasta kayam. Kayam mo, Fatima? Wen, ma'am. Nasaya at ngalod tao, Fatima. Wen, ma'am. Supladay di damo. Ngami dinagam mo kami ni ti Husto. Nasayatan ti panakilangan na kanyak. Naragsak ka salsalita. Ah, kasta kayam. Nasaya at ngalod. Tapno ada kayam mo dito'y pokal yon. Wen, ma'am. Naragsakak ang nakamam mo kini Fatima. Ada ako nito'y bugal yon. Inak gumatang iti isagot ko kani Fatima. Ipaitid ko to kani Doray. Mapanak iti paggatangan iti lupot. Mangkita ak. Noan niya tinasaya at agatangak para kani Fatima. Kasla mayat sakit di daytoy dakkel apanyoan. Maris puraw. Kat ada nakaborda nga I love you. Daytoy yung tigatangak para kani Fatima. Nagpintas. Maris puraw. Kat mayat pa'y titela na. Magustuhan lakit di ni Fatima. Ansot, agbantay kayo anaimbag. Kinas ka na pagsanayan nyo anaimbag dagiti balod. Wen, Big Boss. Mapanak iti mansyon, ken sumarong kara kiti asyenda. Wen, Big Boss. Ayan ni Maskay. Agdigdigos, Big Boss. Sige, makamu kayo dito'y pasdek. Wen, Big Boss. Agpag na pag naaklata dito isang utigay ti mansyon. Barang rumwar ni Doray. Kat makita nak. Awan ti makailasin kanyak iti daytoy alangak. Gaputakas laak bala. Kuso-kuso ti buok ko. Sakat kaug-uging ti rupak. Nakarugrugit pa iti kawas ko.
Kat aglang lang abakat. Wati mo! Umay ka no! Ha? Ni Doray. Nakita na ko. Dayjay. Siyak! Juan! Siyak na ito! Doray! Hoy! Sika bagti! Pumanaw ka dita! Aglisi ka! Ni Solomon! Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Mailasin nga ta ni Solomon ni Rosana. Gagayem. Ti uliwan na denggen, ti tuloy ti nobela tayo ana pauluan. Biyag! Wano patay! Biyag! Wano patay! Pinapalabas. Inikat ni Chayong dagiti katrabahuan ni Michael. Ket sinukatan na ida iti sabali. Ket gapu tagtalaklat na daytoy kini Michael. Pinagtalinaid na daytoy at trabahador na. Iti sabali a bangir. Inkadeng ni Rosana sa rungkaran ni Fatima. Nagpakada kadalakay dakluhop kan bakit dalen. Ket pinalubusan na daytoy. Idiaddan ni Rosana iti sangot igay ti mansyon ni Solomon. Nakita ni Doray. Ilukat na kumantigay. Ididimteng ti kotse ni Solomon. Itagagayam. Adto yung tituloy tinobela tayo ana pauluan. Biyag! Wano patay! Hoy! Sika bagti! Pumanaw ka dita! Aglisi ka! Ni Solomon! Ano? Umanaw ka dito, si Kabagti. At day tantibus ko. Di ka pasalsali. Pumanawa ko dito eh. Boss, anya ka diti kayat yung ay naman. Diyos, wano kape. Nalami sa Diyos. Yag ko ka di dito'y parangan, boss. Wen, kaya't ko tagtugtugaw dito'y parangan. Sige nga rod, boss. Inak mangisaganay ti Diyos. Naimbag lakit din. Ta saan abim mabaitay ni boss iti kotse na. Kat kinilatis na di babae iti sango ti gate. Amok, nilakit di Rosana day chay. Sapay kumata imadayo. Kat ang subling tumalan. Mayat ka di titimplak, boss. Doray, asino di babae tayo iti sangot ti gate? Kwa, boss. Balan sakit di day chay. Bakit day chay, boss? Anya? Agbala day chay, boss. Papanawak nga rod itay. Diyak man amon ayan ti balay day chay abala. Sigurado ka kading agbaladay jay? Uwan, boss. Saan lang anam na minsan ni may ditoy. Kanayon ko ang makikita day chay alumabas dito'y sangot igay. No anyala ditang tibit-bit na. No dadumamot, agik-ikis alumabas. Wano saan? Agsalsala, sagkat katawa. Ay, bala talaga. Apay nga da iti sangot ti gate? Agkid daw iti kanin na, boss. Anya? Ngam saan ko nga ikan? Ngamin, inikak iti saba. Iti kinan na. Imbarsak nakit din dito'y tinagukisan na. Sagkat katawa. Anya? Isuan nagalas ti ugali day di abagtit. Balala talaga. Wen gayan, kumusta ni Fatima? Awan pagdanagan nyo kan kwa na, boss. Nagagat nga agadal. Ay ayabak nga rod itay, ito may dito'y parangan. Yung nagsublimat iti silid na. Masayat. Madamdama, mapanak iti asyenda. Inak mga la iti kwarta. Kasta ka di, boss. Nuawan ti kwarta yo. Mapan kayo latay di asyenda. Ket mangibaga kayo iti tagaigem iti kaha. Awan, boss. Yung adupay ti kwartami. Diyak kaya tamawanan kayo iti kwarta. Isano ka sa pulan nyo iti kwarta. Ngawanak dito'y mansyon. Ingkay latay di asyenda, ha? Awan, boss.
Jay, napahanan ni boss. Mapan ije asyenda. Nasayat mat. Nakaada yun, di ko tiyana. Ayan nga tantay babae itay. Dakil ti pamatik ani Rosana dayjay. Ha? Adda nagkarasakas iti dayjay banda. Jay babae itay. Agturungan dito eh. Doray, Ni Rosana ang paiso. Rosana! Wan, Jack. Doray, kumusta ni Fatima? Nasaya at mat. Adi iti silid na. Agbasbasa. Kasta ka di. Kumusta kan? Nabayagan adi ka nagpakita. Doray, alam da iti apan nyo. Itad man to ka ni Fatima. Makamukan iti ibagam ang nagkapon na, ha? Panyo? Wan, ngam sayang. Kaya't ko kumaamak kita. Ngam, saan samat ang mabalhin? Intun Lunes. Mapanto ag eskwela. Ijay, ti pakakita am kan ko na. Ha? Agore ka ha? Inak mga lay ti kwarta. Kasapulam ti kwarta. Saan yan? Ikan kay ti kwarta. Kasapulam unay. Fatima, adda ka di kasapulam? Awan. Sige, agbasbasa ka pa ilang dita ha. Tadaramida. Inak iti silit ko. Taala indulin ko ang kwarta para kini Rosana. Alaam dahi ti asupot Rosana. Adda pa'y makan dita. Ken adda di tatay kwarta. Ngam, Doray. Adda ni Fatima iti silit na. Kaslawan panggag na rumwar. Iso ano Lunes. Mapan kay di pagadalan. Sa paum ti mapan. Aguray ka iti entrance. Ipamuspusak tun no kasano ang makitang. Agan anad ka Rosana ha. Nang runa aliklikam ni Bus Solomon. Delikado. Ang mga no patayin na ka. Wan, amok day ta. Kat, dagiti singin. Nasarakam ka dida. Saan pa? Day ta ti may sangain mayak dito'y bukalyon. Tabarang dito iti pakasaraka kadakwada. Uray siyak Rosana. Sapsapulak mat ida. Nung awan. Awan mo't ti makamamukin ni nanabukan. Saan ang agpatingga amang sapsapul kadakwada? Wan, kasta akmat. Isa miraklat na ti mang sapul kadakwada. Lukas na nga dan ni Fatima iti pagadalan, inak mo't na nagsapul. Doray, Agan anad ka ah. Ang nadamtabagim, Rosana. Grabe matday talangam ita. Talaga pinagbalin mo tilangam akaslagbala. Nalain ka talaga. si Kamat. Kita lang harudan nga agluluwag. Paisuman nakpailaan. Gaputawan ti rumbeng ang pagluwaam. Ngamin, nasaya at latati kasasaad ni Fatima. Katpatyak, dumtang to ti tiyempo ang masarakam dagiti singin. Doray, Basta panunot kay ti positibo. Di kag panunot iti negatibo. Laglagi pong kumaday tanga insuro ni nanabugan. Wan, laglagi pag. Sana, agan anad ka kunak manan. Wan, sige, inak nga rodan Doray. Adda akto iti pagadalan da Fatima inton Lunes. Sige, agan anad ka. Saan ka di pa yan nakikindang, Hansot? Apaya di mo panunutan nanay bag. Di singasing ko. Delikado nga Rod. Umadayo tayo dito'y bugal yon. Bagaan tayo, dagiti pamilya tayo. Kan kakabagyan tayo. Apo manaw da dito'y bugal yon. Dito iti ayan ti dagada. Dito iti ayan ti pagbibiyagan da. Iso narigat a basta pumanaw dalatan ditoy. Anya? Narigat a kalabanan ni Big Boss. Kunakmanan pitong. Anya ka iti masakbayan mi dito'y.
Anda kami latan dito pasdak. Awan mabalin tayo. Oh, saan kami makaruar dito pasdak? Dito'y kami latan, naging matay kami. Kaslakastahan, Pitong. Saan niya kaya tikas to'y, pusansot? Awan maramidak. Basta timakunak. Saan nyo akontraan ni Big Boss? Tapno na sayaat kayo lata. Amin na kayat na. Aramidan nyo. Iti kasta. Sana makapanunot iti dakas kontra kada kayo. No makaungot ni Big Boss, pumaltog adagos. Anya? Saan pa'y arimor ni Fatima iti silad na? Saan kun asingan? Itad kun tulangan ti panyo inton rumor. Mangisagana akit diti kanan na. Kan isaganak ti paborito na ameng Diyos. Mayat day ti akaws. Napintas. Isunto ti usarak inton bigat. Sa balyak ita tilangak. Sana kon akaslag bala kan agpalpalama. Gatangin nyo dayta, misis? Wan, gatangak. Okay, mabit lang, tayo supot ko, ha? Oh, nakadanon tan dito yung pagadalan niyo, Fatima. Mabait lang. Siya kunti mangilukat itiri daw ti kotse. Oh, sige. Bumaba ka ni Fatima. Di babae anak kasi. Umasidog dito eh. Nagpintas. Fatima. Mabait lang. Urayan ka di tiruar ti pagadalan nyo inton lunch break yo ha. Mangal daw tayo ti restaurant. Sige, inakon. Napanan. Sika ka di day taro sana. Wan, Shag. Nakita ko ni Fatima. Saan na ka nailasin? Un. Talaga mata. Nagpintas ka. Talaga adi na ka mailasin. Iti dait na langam. Sa balit style tibok mo. Kan, sus. Nakashade ka pa eh. Sagat. Naglabaga day ta lipstick mo. Kan, adapay nagdakal asiding di tapingping mo. Bagay mo. Naragsak akong Doray. Umdas kanya kung nakita ti anak ko. Nga oray saan ko anak kasarita. Oh my God. Mapantag sarita iti may sa restaurant.
Sige, aglogan kan itagturong ijay simbunan. Aganad ka, ha? Oh, Doray. Inarakop na kumatan. Agyaman akan ka. Agyaman ako. Si Kamat, anyaman ang tipagyamanam. Gapo iti kinaimbag mo, ha? Gapo iti di mo pa ng baybay ang iti anak ko. Talaga asangan. Ala, ingkan. Aglogan kan. Namnamaag to ti kaaddayo inton tournament. Ikarigatak to ti makaalay iti damag may papan iti day kapanag. Unusan, umayak to pumasyar iti simbunan. Ha? Wen, pumasyarak to langan iti simbunan. Itugot ko ni Fatima. Agkitan tungata darusana ken Fatima. Gagayem. Di uliwana denggen tituloy tinobela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Nobela ni Virgie Paclay. Iti direksyon ken musika June Rebutazo. Sound effects Kirby Riliera. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Biyag! Wenno patay!